Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uruyamashariki, tuje tubazaniye amakuru y'uyu mugoroba wo kuwa 26 z'ukwezi kwa kane 2025, muri kumwe nanjye Sentama muri studio za radiyo televiziyo n'uruyamashariki. Sindi jyenyine rero, mbafitiye umutumirwa, ndi hamwe n'umushakamba nk'uko bisa. Sentama wiriwe? Wiriwe neza mushakamba. Yego yego. Muraho murakomeye? Tumeze neza, makuru uyu munsi meza yagiye aboneka. Yego. By'umwihariko kuri uyu mugoroba akaziba ibibaye tombe. Bibaye tombe, nahoze mbona imisozi yaho. Abantu baba bakumbuye tombe. Nibura y'ahantu humvikana hagaragara ikaziba, nabo hano nabonye hari universite, hari umujyi rwose. Ni centre yihagazeho. Ariko nanga ngo yakuriye Kisekedi inzira kumurimo. Ngewe nabibonaga, ahubwo abatabibonaga sinzi abaribo, kuko nibibi ikintu kitari sinzi ukuntu umuntu ashaka gushyira ikintu mu bitari mu nyandiko. ukuntu ngo yamubwiye ngo skia était signé à Washington. Ne nous concerne pas. Ibyasinyiwe i Washington ntibitureba nka AFCM 23. La seule négociation qu'on peut accorder à Chirombo, c'est son exil. Ibiganiro twaha Chirombo byonyine ni ukumwemerera ko ahunga. Yego. Ngo l'armée révolutionnaire ne reculera pas. Mu kuvuga za ngabo za AFCM 23 zitwa ARCM 23 zizigera zisubira inyuma. Ibi birahura n'ibyo perezida wa 23 yavuze. Yego. Aho yavuze ko kimwe mu bintu byana no kumvikana uburyo Kisekedi agomba kuva ku butegetsi, ko agomba kwegura bakajya mu nzibacyuho. Biri mu byabitindije, kandi ngo nta kintu kizakorwa Kisekedi atavuyeho. Ukuvuga iriya biganiro bizakorwa n'utariwe. Ariko andi makuru niba ubyibuka twigeze tuyavuga ko Kisekedi ari kwinginga ngo babe bamuretse nibura arangize manda ye. Abandi bati ibyo ntibitureba. Ariko rero nkubwire, nawe yarabyivugiye, yavuze ngo nta na rimwe nkiri perezida wa repubulika nzigera. None intumwa si we wazitumye? Ziriya ntumwa ntabwo ari we wazitumye. Oya, urumva ko bizakorwa atakiriho. Nakubwo yamaze kuvaho. Ubwo byamaze kumurangirana, yamaze kuvaho. Yego. Ngira ngo ni ibintu bizagorana. Izo ni zimwe n'ubundi mu ngingo turi buze kugarukaho. Yego. Na Samidiaras ikomeje kuvugisha abantu amagambo menshi. Ariko ngo imodoka zitwara zarahageze. Izo mu Rwanda ziriteguye. Yego. Imodoka zihari nizo Tanzania iri gutegura, zizabafatira hariya ku boda ku mupaka Rusumo. Rusumo. Tanzania ni iri kuzitegura, ngira ngo turi buze kubijyamo ku buryo burambuye. Yego. Duhere Kaziba rero saa 11, saa 10 gutyo, intare zazinjiye muri santere. Bahoze batabaza ngo Kaziba ngiriye ngo turabonamo M23. Intare zinjiye muri santere ngo Wazalendo na FARDC n'abarundi barirukanka koko. Ngo birukanse bajya bari mu marushanwa yo kwiruka. Ariko hari umuntu wahoze avuga ati buriya intambara izakomeza kuko nta myanzuro ihagarika intambara irafatwa. Nibyo, nta myanzuro yasinwe, ariko iri mu byo bemeranyije. Cyitwa guhagarika intambara, ariko
kigomba Kisekedi cyangwa FARDC igomba kubanza gukemura. yego Wazalendo iri include muri FARDC. yego Ntabwo rero Wazalendo zemerewe kurwana. oya winavuga Wazalendo gusa umuntu wese witwaje intwaro uri hariya uretse ARCM 23 ari mu maboko, ari mu bubasha bwa FARDC. Yego. Ubwo rero abo ngabo nibarwana FARDC ntikavuga ngo yubahirije agahenge. Buriya iyo bemeranyije agahenge niyo batagasinya igikurikiraho ni ukureba nindura kica. Yego. Niba nabo ubwabo ese ubundi iyo bemeranyije agahenge bagasubiranamo ho biba bimeze bite? Ariko buriya wenda abantu babyumve neza, hari abantu bashaka kumva ngo basinye basohoye amatangazo bakavuga ngo imirwano yarangiye, wenda yakumva hirya no hino barwanye bikamutangaza ntabyumve. Ariko uwo muntu ibintu byakozwe tubigereranye no gusiza ugiye kubaka inzu. Ntabwo wasiza umaze kubona ikibanza wamaze kugisiza neza uvuge ngo noneho ndagiye nicare ndambye inzu namaze kuyubaka. Ikindi utavunitse yego rimwe si kabiri ako gahenge kemerwa Kinshasa ikakemera ariko ntikubahirize. Ntabwo kuba M23 yemeye agahenge ntabwo bivuze ko bazayirasiga kuruwaza bra ikifata amapfubyi rwose igakunja amaboko. Niba yirasi zirwanaho kandi ni ibisanzwe n'ahandi hose na Goma yafashe kwirwanaho na Bukavu. Ahubwo Kinshasa nireka kurwana icyo gihe bizakunda, yabirwanisha Wazalendo, yabirwani nayo ubwayo yisubiranamo na Wazalendo. Ako kajagari nako M23 ntigashaka. Baba ari na FARDC babatije Wazalendo bari yego bashobora Wazalendo itera muri FARDC ngo ni Wazalendo. Nanone nakura gusubiranamo nako arega guteje inkeke abaturage M23 irwanira. Ibyo byatuma M23 ijya kubacecekesha, ijya kubakiranura, yabakiranura intambara ikazamuka. Uko bimeze. Ngira ngo ahangaho Kinshasa nta kifite cyo gusobanura kuko imaze iminsi iri gusubiranamo na Wazalendo muri Uvira na Ruvungi. Uyu munsi rero kuba noneho bahisemo guteramo M23 yaba kuva ejo bundi barayiteye. Urabona iyi noza iyi Kaziba uyikomeje unarebye n'umuhanda uhari kuri mapu Kaziba kugira ngo umuhanda uva Kaziba ujya Uvira usaba gusubira inyuma ukava Kaziba ukajya za Nyangezi, ukajya hitwa Rusheri, ukajya Nyangezi, ukamanuka Kamanyora, ukakomeza umanuka ugana Uvira rwose, ugera za Sange, ugera za Ruberizi, gutyo n'ahandi ndi kubona ko imbere ku ikarita. Ni nako bimeze nuko nguko nta. Aho rero ntabwo uzavuga ngo M23 niwe Wazalendo imaze iminsi ivuga ngo izagaye ibitero Nyangezi, igaba ibitero Kamanyora, tukaba twumva ngo M23 yafashe Kaziba. Nuko aho yari iri hafi ya za Kamanyora, hafi ya Nyangezi, abari Kaziba bayikabyeho ibitero irabakubita. Sinabo bonyine none bambuye Kaziba, baturukaga hose impande zose. Baturukaga hirya no hino ariko bakomeje gukubitirwa hareba inzega cyane. Kandi si hano honyine bari ngo ahitwa Rutogota, intare za Sarambwe nazo zagezemo. Aho ni muri Katogota nako. Aho ni muri Uvira. Iyi Kaziba iri muri Warungu, ni muri Uvira ariko utarinjira mu mujyi. Yego n'ubundi ni urumva Uvira ni si umujyi gusa, n'ibice by'icyaro birahari. Ibi bisobanuye ko intare ziri hafi cyane ya Uvira
kuko niba Kaziba yafashwe Rutogota bakora akaba yatugezeho avuga ko Rutogota intare zahageze, ibyo bisobanuye ko biyemeje bahagerayo rwose, biyemeje vuba aha twabumva Uvira bigenze neza bakomeje kubashotora cyane. Mu makuru mfite hano rero, yego, reka nse nuko usomera inkuru y'uko byagenze. yego, intare za Sarambwe zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye umujyi wa Kaziba. Kaziba ni umujyi muto uherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubundi kandi iyi Kaziba yafashwe n'intare za Sarambwe irimo icyicaro gikuru cya sheferi ya Kaziba. yego, Twavuze ko hari na kaminuza, urumva hari ibikorwa byinshi by'iterambere. Amakuru ava muri ibyo bice agaragaza neza ko abarwanyi b'uyu mutwe w'intare za Sarambwe binjiye muri uyu mujyi mu gihe cy'isaha z'umugoroba saa 11:02. ubwo baravuga saa 12, saa 10:00. Ubuhamya buragira buti nibyo binjiye muri santere ya Kaziba igihe cy'isaha ya saa 10:30 z'umugoroba. M23 yamaze kuyigeramo yose. Uyu mutwe wigaruriye uyu mujyi inyuma y'imirwano ikomeye yabasakiranije n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasize ingabo za Kongo zitsinzwe kandi ziranahunga, maze aba barwanyi barawigarurira wose. Ku munsi ejo hashize kuwa gatanu nibwo abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe babohoje imisozi iri hejuru cyangwa ihanamiye santere ya Kaziba. Iyo ni Murambi na Bushenyi ndetse n'utundi duce duherereye muri ibyo bice. Ndetse byanavuzwe ko abarwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungaga bava mu misozi bagana muri santere ya Kaziba cyangwa mu mujyi wa Kaziba. Birumvikana niba bari bageze aha bagombaga gukubitwa. Kaziba ariko biravugwa ko ejo yarimo abasirikare benshi ba Leta ya Kinshasa. Umubare nyawo ntuzwi ariko bivugwa ko babarirwa mu bihumbi 10 birenga. Intare za Sarambwe gufata uyu mujyi wa Kaziba bibaye ku nshuro ya kabiri. Ni mu gihe ku bufatanye bwayo na Twirwaneho yari yahafashe kandi tariki ya 12 z'ukwa gatatu 2025 iza kuhivana kuko yahise ikomeza igana mu Minembwe. Birumvikana babandi bagiye guhura n'amadubu ahangaha bari bahanyuze. Kongera gufata ahantu bageze rero abari nko kuzimya buji. Uko niko bihagazeyo, niyo makuru nari mfite ku nkuru iri imbere yanjye. Mushakamba icyo umuntu yakwibaza, hari abarundi nabonye bari batangiye gusakuza bavuga ngo ARCM 23 ngo yatinye gufata Uvira. Nibinyibutsa igihe bajyaga bavuga ngo yatinye gufata Goma. Yego. None irimo irafata ibice bihegereye. Bivuze iki noneho ku mutekano wa Uvira? Reka tureke kuvuga ko Uvira kuko Uvira ho ntawo hari. Yego. Kuko niyo 23 itajya kuhafata n'ubundi abahari basubiranamo nk'uko hamaze iminsi intambara. Ahubwo tuvuge tutibivuze iki ku mutekano wa Bujumbura twibwirira abo barundi. Noneho bave kuri Uvira barebe iby'iwabo. Nibagiye kuzajya nywa icupa atitira ayimenaho inzoga cyangwa no kurya ibyo ntibizongera kujya ku mubiri, kuko none se Uvira kwiri hejuru ku bwonko bwa nuzo bwa Bujumbura. Ashaka rwose umenya n'uwatera ibuye ry'ikompora ryagerayo.
navuga ngo uwo nguwo arabivuga kugira ngo akunde ace igikuba, ariko ubundi niwe ubabaje kurusha umuturage wa Uvira, kuko abahaje ni bene wabo ntacyo bazamutwara, ariko we agiye kujya aryama azi neza ko hejuru y'inzu hari umwanzi we. yego aho rero niho bigiye kujya bigoranira. yego niba ashaka bazajya babuzana na za sambaza kwambuka. ajya ni imikeke n'intuza n'indagara. Babo bagiye kujya bazisangira n'intare za Sarambwe, babwira ati turazibaha cyangwa ntazo turi bugabure, turi bushyire mu mazi ibiribwa bituma indagara zose ziza mu mazi ya Kongo. yego yego ubwo rero ndizera ko ubu na Kabirigi witwa Prevoti niba araye Bujumbura araye nabi. ariko Bujumbura nabonye ko nabibonye mu kanya sindabisoma neza, bavuga ko na perezida wa Togo agomba kujyayo. Byashoboka nabyo kuko niho atari yakagera. N'ejo ku cyumweru niho atageze, ahandi hose yagezeyo. ndabibona hano mfite inkuru yayo. ngira ngo si na ngombwa cyane, ikintu gikenewe nuko abantu babyina tombe ikaziba. yego kuko ibyo kujyaho kwa perezida wa Togo se n'ubundi ko ntacyo azasinyisha abantu cyangwa ntacyo azatanga kiruta icyavuye i Doha no muri Amerika. ntacyo. gusa nyine ni inkuru yo kuvugwa gutyo abantu bakayimenya kugira ngo batazumva ngo byarabaye batabizi. yego twakomeza. ntabwo ari uwa Togo ariko niwe si iyi nkuru mpaye. yego ni Guinea Bissau. ni Guinea Bissau hahandi bajya bajya. ni uruzinduko rusanzwe. twakomeza. gusa abantu rwose batari baherutse tombe ntibayishimire uyu munsi. ahubwo haraza kuboneka n'indi. ubundi bimwe ujya uvuga ngo irya umuhini iri kototera isuka. fashe kazi biri kototera Uvira. reka tunyarukire kuri ariya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. benshi ntabwo basobanukiwe umushakamba avuze iki. hari ibintu bibiri bagomba kumenya, kuko hari umuntu nabonye ariko ngira ngo nawe wamubonye. uzi ikibiri kubatera se. hano hari abantu batsinzwe bahora bagoreka inkuru, ibyanditswe bakabigoreka. ba bantu bitwa ibigarasha nibo bafatanije na Gisekedi, bashutswe na Gisekedi ngo u Rwanda nirwo rwateye muri Kongo. urabizi ko bakoranaga. birangiye bagiye mu biganiro bemeje ko nta Rwanda rwabateye, bari kurwana na M23. ibyo rero kubyakira byabazonze, bahitamo gushaka ibindi bahimba. ikiriho biriya ni iby'u Rwanda, iby'i Washington, nk'uko byaje bikurikira iby'i Doha. itangazo ryasohotse kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta Rwanda rwarimo, yari AFC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ni nako iby'i Washington DC bitarimo M23 M23, ahubwo birimo Kongo n'u Rwanda. bumvishe ko hari imishinga bazafatanya y'ubucuruzi n'ibindi, n'abashoramari bo muri Amerika. baba bafitanye ibibazo, barangiza bakajya gufatanya imishinga, ntabwo yagenda neza. ikigo rero ni kimwe. ibibazo biba bafitanye n'ibyo ku mupaka, no kuba Kongo ifite FDLR, kuko nk'ibisanzwe nta mukongomani watera u Rwanda.
ariko FDLR ivuye muri Kongo yatera u Rwanda cyane. FDLR ifashijwe na Kongo yatera u Rwanda. Yego. Icyo nicyo kibazo, ni nabyo byagiye bibaho inshuro nyinshi. na Kisekedi ubwe yivugiye ko azatera u Rwanda, ariko ubwo arabyivugira. hari igihe cyageze babimubajije abanyamakuru usanga arareba hejuru. Birumvikana rero muri aya masezerano ngira ngo twayavuze, abantu barayumva bayakira bitandukanye, ariko ikiriho cya mbere yaba ibijyanye n'umutekano yaba n'ibindi bitandukanye, ikiri muri aya masezerano ni ibireba u Rwanda n'ibireba Kongo. Bisobanuye ko Kongo yaciye bugufi, iva mu gihuha yakwizaga, yemera kugendera ku kuri. Ukuri yemeye kugenderamo rero ni ukuri, ni uko u Rwanda rudatera Kongo, kuko iyo biba birimo twari kubibona muri ziriya nyandiko. Icya kabiri ni uko Kongo ibona yemera ibyo u Rwanda rwavuze, birimo imvugo z'urwango zavuzwe muri no mu bya 2023, birimo iby'imipaka. Abantu bakatiweho imipaka bati Kongo yanga kwemera nk'abanyekongo ikabagira abanyarwanda, impunzi zimaze imyaka itagira ingano. Kuri iyi ngingo barabivuze ko imipaka yose igomba kubahwa uko yari iri, kandi ibishingiye ku miryango. Ubwo ni imiryango yisanze muri Kongo indi yisanga mu Rwanda, ibyo bagomba kureka abantu bakabana bisanzuye. Barongera bati impunzi zigomba gutaha. Icyo kisi kirangiye, izo mpunzi zitaha ni baba Rwandofone nibo tuzi. Bishatse kuvuga ko ntibakibihakana. Bahageze i Washington DC barabemera. Si ibyo gusa rero, ibindi bavuze ko nta kwivanga mu buyobozi bw'ikindi gihugu. Wa wundi uvugira i Kinshasa, i Goma n'ahandi ngo mu Rwanda ngo bayoboye nabi, ngo bayoboje abantu igitugu, nizere ko atazongera kubivuga, kuko ni ukwinjira mu buyobozi bw'ikindi gihugu, mu miyoborere y'ikindi gihugu. Ngira ngo ni ukwivanga, ngira ngo ni byinshi ruriya ruhande rwavuze. Ikiriho nyine aho binakomereye nitubihuza n'ibya 2023, nk'uko twatangiye tubivuga, Bisimwa yavuze ati uriya mugabo agomba kuva ku butegetsi, tukajya mu nzibacyuho. Uriya mugabo rero nacishe make kuko ari mu nzibacyuho, kugira ngo yumvikane n'abagomba kumushyiraho, arebe ko wenda bazamwemerera no kwiyamamaza. Ikindi rero, abantu ntibareke gushukwa ngo u Rwanda ngo ruratsinzwe se rwarwanaga. Icya mbere ni kimwe mu bintu bya mbere byigeze bituma u Rwanda ko Perezida Kagame adahura na Perezida wa Kongo, nuko bari bagiye gusinya amasezerano arimo ko Kongo igomba kuganira na 2023 kandi igatsinsura bagatangiza gahunda yo kurwanya FDLR. Ibyo ngibyo usibye gahunda yo gutsinsura FDLR, ariko kuganira na 2023 byarabaye. Yego, kandi biranakomeje. Yego, ibyo u Rwanda rwavuze byose byaremejwe. Yego, Kisekedi arabyemera ni na leta ye. Nahoze mbona abantu bakwije agafoto bashushanyije Kayikwamba ngo ari kuvuga ngo n'ubundi ngo twasabaga ibiganiro. Basabaga ibiganiro, Kisekedi arahira ko atazaganira.
basabaga ibiganiro Kisekedi avuga ko azatera agakuraho ingoma iriho. no kwikura mu isoni. Basabaga ibiganiro Kisekedi ari gutumizaho ya mitwe bandi baba mu Bubiligi n'abandi bari hirya no hino akabicaza muri perezidanse bagamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni kwikura mu isoni. Ni ukwikura mu isoni. Ni kwa kundi umuntu amenyera guhora aseba, yarangiza yaseba akavuga ngo sinjye. Ariko ubundi tunabivuze neza, u Rwanda rwatsinze igitego cyiza cya diplomasi Kongo, nubwo atari ubwa mbere bakitsinda Kongo cyane. Tekereza ariko ahantu Amerika ivuga ngo tuzajya mu bucuruzi muri business muri Kongo, ariko ntitwagenda tudafite u Rwanda. Icyo kintu babanze bakigeho. Ega burya Mushakamba umuturanyi abakomeye. Tekereza ko Amerika yavuze ko itasinya n'amasezerano cyangwa itakohereza inuza zayo kampani zayo muri Kongo mu gihe u Rwanda rudahari, Kongo itameranye neza n'u Rwanda. Kuko nitujya kureba ibijyanye n'umutekano muke w'u Rwanda na Kongo, ntacyo u Rwanda rushinja Kongo usibye gufasha FDLR, ariko Kongo yivuga kenshi ko izanatera u Rwanda. Enda hamwe no gushyigikira FDLR n'aya magambo yo kuvuga ko Kongo iri butere u Rwanda, ndetse n'umukuru w'igihugu cya Kongo yigeze yivugira ko azarasa i Kigali yicaye i Goma. Yego, ibyo ngibyo ni ibintu yavuze ku mugaragaro mu bitangazamakuru agaragara, ntiyabihakana. Ariko wenda ikindi Kongo ishinjwa ni ziriya mvugo zihembera urwango, zivangura. Birumvikana. Yego. Ahubwo turabihuza no kuvuga ngo uwategekaga Kongo gukoresha imvugo mbi, uwategekaga Kongo gutuka u Rwanda no gutegura kurasa mu Rwanda, gutera u Rwanda, ko ibyo yategekaga Kongo byose Kongo yabyikuyeho ikemera kujya mu biganiro ngo ibone amahoro. Uwategetse Kisekedi kutazaganira n'aba 23 ndetse no kutazaganira na Perezida Kagame, kuko nabyo yarabyivugiye ngo ntazahura na Perezida Kagame, bazongera guhurira mu ijuru. Uwabimutegekaga ko mbona yatsinzwe, amategeko ye yose yaburijwemo, bihaza kugenda gute? Biriya twaraye tubivuze Mushakamba, nta nubwo tuza kubigarukaho. Twamuvuze bihagije. Yego. Twanavuze ko arimo agaruka agenda arunguruka. Urashaka kujya abona. Ntabwo rero twamugarukaho. Urebye uburyo yakoze urugendo rumutunguye, urabona ko amerewe nabi. Cyangwa yaje mu nzozi. Yasuherewe. Ngira ngo harasobanutse neza. Reka dukomeze ahubwo turebe Mushakamba muri kariya gace FCM 23 genzura. Hari ikibazo kirimo uyu munsi, kirimo gishyushya imitwe y'abantu bibaza ko kizakemuka. Samedi yaratsinzwe. Yego. Ariko itsinzwe wagira ngo yameze imizi ku kibuno aho yicaye. Yanze gutaha. Buriya ibyo bimeze bite? Bwana Senama, ngereka mpe abantu umucyo kuri iki kintu. Nabonye abantu benshi banakwiza inkuru ngo izaca ngo muri Beni, ngo izagira gute. Yego. Ni amakuru nyine umuntu ashobora no kwihimbira agatangaza kugira wenda, cyangwa se ashobora guhabwa n'abantu akayaha agaciro atabanje kuyasuzuma cyangwa we ngo ayasesengure. Yego. Ikintu kiriho Samedi ubutumwa bwayo bwamaze guseswa. Yego. Inama yarateranye, itangazo rijya hanze ribyemeza. Yego. Icya kabiri,
SAMIDRC igomba gutaha ariko uyu munsi ifite ibibazo bya mikoro by'uburyo igomba gutaha. Byari byemejwe ko izataha mu byiciro kuko yagombaga guca igoma. afite anabikoze n'ibyanayikundira ubwo se yahaguruka icyo rimwe igahita igenda. Nibyo bari gushaka kugira ngo batazaseba cyane muri izi ngendo Kigali Goma Kigali Rusumo. Bari gushaka uburyo kibahuza imodoka hakaboneka imodoka nyinshi zibatwarira rimwe kuko izo gutwara ibikoresho nazo bafite ntizihagije. Ushaka kuvuga ko bashaka banze guseba mu byiciro bashaka gusebera rimwe rizima. Yego nk'abacancuro basebera rimwe ariko bagende birangire ntihagire ugaruka. N'ubu kano kanya hari ikibazo nk'uko navuze ngo amikoro n'ubu bafite ikibazo cy'inzara kubera ko ubutumwa bwa SAMIDRC nubwo bwagiye businwa nka SAMIDRC umuterankunga wa mbere yari Kongo. Niwe watangaga amafaranga yo guhemba, niwe watangaga amafaranga y'ibyo kurya, usibye ibikoresho byagiye bizanwa n'abavuye mu bihugu byabo bagiye gufunguza. Noneho gihari SAMIDRC kuko nta bije yabyo bisaba bije z'ibihugu, n'ibyo bihugu nabyo bikaba byifitiye ubukene. Kisekedi akaba yaramaze kubitarutsa kubera ko batakimurwanira. Kuva Goma yafatwa Kisekedi yahise atera uw'inyuma SAMIDRC nk'amaze iminsi abatunga nayo bari barasigaje. Ubuvuze mu kinyarwanda kizimije gutera uw'inyuma ni nka kumwe inka iba yonsa ariko noneho yashaka gucutsa iyayo ikayitera umugeri irimo iyihunga. Rwose SAMIDRC ikimara gutsindwa Kisekedi yayisabye kurwana cyangwa ikabacutsa. Bagiye mu nama babona kurwana ntibishoboka. Babonye kurwana bidashoboka niko gusesa ubutumwa. SAMIDRC ibirasheshwe ibiracukijwe. Ubu rero kubera ibibazo bya mikoro barimo baterateranya ntubitindeho bishobora kuzarangira. Buri gihugu kije kigacyura abacyo. Nibikomeza kuba ibibazo bya mikoro buri gihugu murabizi ko Malawi bwa mbere yavuze ko yiteguye kubacyura. Malawi izaza rwose yishyure izana indege ibatware cyane ko abasirikare ba Malawi batarenze 600. Gutaha biroroshye. Abanyatanzania nabo ni 1000 gishobora kuba kitanagezemo, abo nabo gutaha biroroshye kuko urugendo rubona ari na rugufi. Ikibazo kizasigarana rero abo kwa Ramaphosa kuko kugira bazakora urugendo rubavana i Rubavu ari abantu 3,000 dukuyemo abapfuye hasigaye nka 2,500 bagere nka Pretoria n'amaguru. Kuva hariya kugera i Kigali urakubona imodoka zitwaye abantu 2,500 n'ibiragoye. Noneho uva i Kigali ugere ubwo bahita babona indege bisaba kugira bagendere rimwe byasaba indege 3 cyangwa 4 zo gutwara abo bantu bangana gutyo, nabwo za zindi nini za Boeing zitwara abantu 100 ngahe ntibyapfa gukunda. Rero dore igihari wibuke ko hari n'imitwaro bazaba bafite. Noneho ongeraho n'imitwaro twavugaga twibagiwe kuvuga imitwaro. Aho rero niho biri byagoraniye, niyo mpamvu ubona batinda nabo sibo kuko nabari mu igoma inzara irabishe. Noneho bimwe nakubwira ngo byo guca ibeni bagiye guca ibeni cyambere intwaro ntazo baba bagitahanye. Nta nubwo ikindi bagera ibeni oya usibye nibyo bagera ibeni batwawe n'iki oya niba hari kubona imodoka mu Rwanda zibatwara ari ibintu byoroshye kuko kugira ngo zizabatware bizasaba ko hazi icyuho muri transport yo mu Rwanda gutwara abantu 4,000 cyangwa se 3 izo modoka zibakura Goma zizava hehe byo ntabwo zibajyana Beni.
none se bazagenda n'amaguru? None se M23 yo ubwayo yakwemera gufata umuntu watsinzwe ikamushyikiriza umwanzi wayo? ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko M23 ishobora gushyikiriza SADC FARDC, kuko bagiye Beni bakakirwa na FARDC n'ihare. byaba ari nko kwigambanira. Nibura dore kereka iyo bavuga ngo ntigiciye mu Rwanda izajya guca Bunagana ijye Uganda, nibura icyo cyo cyari kumvikana, naho kujya Beni rwose ho aho ngaho ni ukucyica. Igishoboka ni ibibazo bya mikoro, ikiriho ni ibibazo bya mikoro. Hari ikintu wambwiye kare umbwira ku by'imodoka. Yego. Amakuru mfite nuko hano rwose Rusumo ku ruhande rwa Tanzania hamaze kugera amabisi atari makeya, za bisi za gisirikare zabo zimeze nk'izi za Yutongo. Yego. Zifite n'amapikapu ndetse amapikapu azirindiye umutekano y'abasirikare, ziteguye kuzakira nubwo zitaraba imodoka zihagije zikenewe, ariko ziteguye kuzakira abo basirikare zikabajyana muri cya kigo cya Cyato, niba ari Cyato. Cyato. Ntabwo izo modoka rero zizambuka mu Rwanda, ahubwo zizabahererekanwa n'iz'u Rwanda zizaba zibavanye i Rubavu. Arega bagomba no gutegura uburyo kibazarya. Umusirikare umaze iminsi aba mu kigo kimwe arya nabi, urambwira ngo azava i Rubavu atariye arinda agera i Rusumo? Urabivuga mu kinyarwanda cyiza, ahubwo uvuga ko ari ukubondora. Yego. Birasaba rero bije ikomeye ya SADC, kandi ntango mu kigega cya SADC nta natanu ari kuvamo. Kisekedi wababwiye ati muze nzabatunga mbahe buri kimwe cyose ntacyo kibaha. Urabizi ibibazo by'ubukungu biri muri Afurika y'Epfo, kandi ariyo ifite abasirikare benshi. Tanzania yo yakiranje na Malawi, ariko abasirikare Afurika y'Epfo ifite ntabwo iri kuri level yo kubitaho kugira ngo batahe. Ubu ngubu irimo gusaba inkunga. Uko niko byifashe nyine. Iyo baravuga ngo uyisunga imbwa ugakubitanwa nayo, nibo bisunze rero, nibo bisunze Kisekedi, reka batabe mu nama. Neza ubundi umuntu yabaga adahemba igisirikare cye ari guhemba icy'abandi. Ntabwo bimworoheye. Uko niko byifashe. Turatinzwa no kubona bataha, ariko bazataha nabo ntiborohewe. Arega buriya kintu abantu batajya baha agaciro, nubwo bajya bavuga ngo ishobora, ngo SADC, ngo ibiki, ntabwo SADC ubutumwa bwa Samidiarasi bushobora kongera kuzuka hadateranye inama ngo ibwemeze busubizeho. Igishobora kubaho, Kongo ishobora kugambana na Tanzania. Abasirikare ba Tanzania nk'uko EAC Region Force abantu babyumve, EAC Region Force yaratashye, Uburundi busigara muri Kongo. Butari muri EAC bwabaye abacancuro. Ubu rero nabwo umusirikare wa Afurika y'Epfo arwanye cyangwa se undi, ntabwo bwaba ari ubutumwa bwa Samidiarasi, bwaba ari ubucancuro bukozwe wenda n'Abanyafurika y'Epfo, Abanyatanzania cyangwa se Abanyamalawi. Kuko niko kuri. Ibyo bavuga rero ngo bashobora ngo gukora uburyarya ngo ntibishoboka, ubutumwa bwamaze guseswa. N'ubu bari hariya bari gutuma babaho kubera kubaha umuryango mpuzamahanga witwa SADC, kubaha ubwo butumwa bwaje kuko baje mu isura ya Samidiarasi nk'ubutumwa bwa SADC. Ariko ubundi ubwo se waza uri Tanzania bakurasa bakagukubita ukumirwa, uje ari Afurika y'Epfo bagukubita na ziriya mpuhwe babagiriye ntibazibagirira. Bajye bareba ibyagiye bikorerwa Abarundi. Nabo nibyo byababaho.
ndumva ibyo ari byo nari mfite byo gutangaza kuri iyi nkuru ubundi twagana ku musozo. reka ngushimire, nyemerera ngushimire cyane Mucakamba. Ndagushimiye Bwana Sentama. Urakoze cyane. Turabashimiye rero, turabashimiye kuko mudukurikira buri gihe, umwanya wanyu muduha mukadukurikira ni iby'agaciro. Tubifurije umugoroba mwiza kandi turabasaba kugira ngo batarakanda subscribe, ubwo ni abashya cyangwa se abandi batayikanze, ikandwa rimwe bayikanda, noneho amakuru yacu akajya bizanira. Mwakanda kandi like kugira ngo bigaragare ko amakuru yacu mwayakunze. Mwakanda share muyasangiza inshuti zanyu n'abavandimwe banyu, ndetse kandi kirenze kuri ibyo mwatwandikira mukatumenyesha ibyifuzo, ibitekerezo, inyunganizi zanyu mubinyujije ahanditse comments. Mubikore rero kugira ngo dukomeze kubana muri studio za radio televiziyo Nuru y'Amashariki, aho tubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Umugoroba mwiza rero kuri mwese, naho ubutaha mwari kumwe na Sena.